Ah, good morning Ananchi family. Asante sana, ni asubuhi nyingine njema. Nimeingia hapa kidogo tuongee na wasanii wangu. Tujue mambo inakuaje. Na make sure kama hujanifollow, ni follow hapo juu. Like and pia comment and pia you can share to your friend. Oromo gusi, orai wa manganaya. So bone gante to kwani raba tali bagusi. Onye goteto liko gotero kurukuya. Na ndoko tero kora muchani kobe koko kinya sae. Mono toko kimwenya bantu gotero koko kinya sae. Number 1, obo muntu gusaba. Kiruka biro muntu gusaba, tebinya sae nde tongo gotero. Gochi gotero studio. After there, nyasengo kwara gotero. Ekera ko iro gotero, maybe abantu mbara gotero konda gwache kerara ire. Maybe kerari mugondo, ose kera gotara. Kiru mutara batenjira kale turo gotero. Have you seen? So onya kwara terunye koreire gotero gwache iga. Pati nsuri gwatabokire. Ligie simu yao koraki record. After kwa record bono nchweke mambi. Buna kwa chorus yeliere igo. Make sure chorus ikwegu mkwanya kwenye igwandons. Asa kwanya koteka chorus ye. Ikina kigenteke tangani. You make sure chorus hujaisikia anywhere or somewhere. Chorus ikiwa kali hapo kwa fiti. Number 2, after kwa nyore chorus ye. Tuseme for example, chorus ye uko negoro ya Neema. Neema ebone gocha after kwa nyore chorus iko Neema, si ndio? Utatabono pio upige stanza 1. Stanza 1 bono gege gocha nuko chero kwa gocha akira bono kuruoro. Chorus as stanza 1 Neema. Mbono umeamua kuimba Neema. For example, amangana na aratalibia, umeomba upatiwe nini? Neema, mangana kagende bia. Biashara zako ziende vizuri, umeomba upatiwe Neema. Abono nobona mangana bona ucha kagochira chiline. After there kwa nyo real line yuen tangani, ochobe kya chorus iri kwatera gali muchakano, unyebeke nsaiga. Stanza 2, I know mo Kristo. Wakatero kwatera ne gospel. Ira nabona ase fast. Hii Neema kwa Bible, nga ye neme ye kwanira sebuku. Oligeke bunge ekyo. Kwanya odeke bunge ekyo ro, ochokebeka ase stanza 2. Nyasaye ukaba ntugete Neema, Nyasaye ukarokana so muntu getoka mogwa ncherwa, ochobeka ase stanza 2. Have you seen? Stanza 3. After kobeke stanza 2, obeke chorus iri kwatera gali ochingando nyira ninsaiga. Toso stanza 3. Stanza 3 bono nuko kwanira omuntu yoteke rokotero uko. Roko kora what you call ending. Gukora ending yo gotero. Umuntu oteke re song yeye. Ninki otete kwa motebi. Have you seen? Ndigawo no kwa motebi after kwa nyore enemeye na bako koleke neke. Ukiwa na Neema, nitumbere bia kwa mete ngokoro igana. Bono kwa na the second person. Oye bono oteke rokotero kukwago. Have you seen? Kurwa bungando chokoreki usura ni chorus yensaiga. Okotero nkoereti mbono nasumbuka sana. Kwa nyoro muntu naro kuliko kotero. Chorus iko sawa lakini fast 1 ega karefu omoeropi. Have you seen? Aya fast 2 nereka chageti. Sisi kama unanielewa hapo. So you make sure na bako banga kotero kwako hiyo. Kama hii video imekuwa nzuri kwako kwa sababu mirekende, kaki please ni follow, comment, like, share kwa rafiki yako. Karibu sana Ananchi Media Studios, tubarikiwe pamoja. Asante sana.